Bon, moi tu sais le temps bête que na mulonga wana kusukul bato mabilwa. Temps bête solo le no wan swalo. Mais une pensée qui parce que tu voulais venir au que vous êtes ah watata mabia ke mam ke pesimbo imba kumanga mambo benda bika. Bon, avant de te voir en live dans Kokila, tu l'as béni déjà de Pintama. Bengue poneti bengue vingeleki. Hein? Tu vas ben pondomonium. Le pondomonium qui béni na mikuyu ke yimdila ka ke binila ka satana. Hein? Tu comprends? Mais ben metel bampang non? Ben metel bampang bayom. Bayom qui avancé ka. Ba qui avancé. Ba me kon bulpe balo ya mambia makulu pagana kwenda ntama parce que bull match mo sina bancha Côte d'Ivoire si banunga ba me kwenda final hein donc si ba bull bien aussi balen bakpe coupe ngoyina hein mais parce que tu la beno na pono monyom hein belen kwenda mingve ni mesal que bet mesal boale bet mo si fédération au Congo. Me comprendre? Mais ça fédération au Congo n'est pas. Mais wa façon ben kena muntu, hein? Ben kena muntu que tout là ma tout fait yandi na kachaba maza, hein? Ben metal bitezo, mayindu, bansalulu, bandiatulu, hein? Ya muntina. Hein? Mudaome, inke mambe bankishi. Mambe bankishi ya kuba ya ntime imbi. Hein? Tete nkumbe ekipe beno mukuyu, hein? Nkumbe ekipe beno mukuyu. Betu bila beni ya ubilum lutaka. Si mentana inza ya mvimba ba inchi zole ba ekipe ba yunike bulaka mambe ya balwa makunu nkumbe ba mikuyu. Yake Belgique na pondo manyom. Mais ben nous comprendre, mais tu l'as bien qui me pève, qui a Belgique na pour nous, ça me qui va dans les mains quand tu nous combines, mais tu l'as bien. Un beau tchangé, mais un beau tchangé mardoche, viens. Ah, mais tu solo quand on dit avec vous, l'umput met que solo dans coquilla parce que tu vas mettre que ça live, donc ce que ben on dit, moi c'est moi c'est la même bantot. Mais nous comprendre, mais tu l'as bien que Belgique, hein, ne boit la Belgium kuna. Le roi Yaba Léopold II, une mansa bakom mingue, plus de 40 millions, 50 millions bakom. Bankume ba, kumbe équipe ba une keboula bala mon coup aussi, ba diable rouge. On a compris. Ba diable rouge. Ba oni ki bendi ya mukuyu ya l'Europe, côté bake Kaboula Afrique, côté bake Fouaba Afrique, côté bake Bakaka, Misiku ya kusku yiba, mi mvoa mi Afrique, côté bake Misiku na kusku. Dilis beto tout le beto na champasi ni kuna Belgium là na Belgique ya bawina venons comprendre mukuyu ke ni kuna mukuyu ke na nganda mukuyu kibendi ya mukuyu ni kuna venons na mbanzi ya Afrique le mukuyu ki maka bakuzenda bantocha bakongo bakuzakanga mne na kacha bantocha bawo ya pondo monyomina ne la République de Mboshi Brazzaville tu comprends il m'a me kanga il basela que oh Brazzaville y a pas capitale ya France libre ne kun mukuyu kuzabuma matula ki benya na mbanzi ya Afrique kimi ke salama na mbanzi ya Afrique ini baka soso baba ke fo ba mfumi ya Afrique mayuya nyoska lutaka ke nikuna hein ni mba kuna bakilbe no udaume na Ivoire ngo so batura Albert bakuza tulibe na kun mukin mwa inti you know comprend ni kun menete lati balen katulve nkubya mukuyu na ekipe ya bawi na mbisi nkumbe beno mukuyu mekaba mpasi mekisale mukuyu niki kak bamvita mukuyu kisale ngak bamvita timere na kacha bamvita kak bidilu ka kudile mama mama ka kudile mama donc kisik mukuyu ke bandaka mukuyu kisale ngak bamvita mvita na kacha bamvita nungunu ke bandaka ve nakacha bamvita ntungunu ke vanda ve nakacha bamvita
kilengi ke vanda kave na kacha bamvita kaka manyongo na manyongo beno wano ni betu bila beno me beno ke na muntu ke nena na kacha maza mental ke bitezina ande kuiza donc papa ya mutindi na yalme nena kacha maza mazina na kukabuli au na babanti nyoske vana ku metal ben metal ntime bia mutindi na ande kuiza nke sub na kacha maza mazina bantu nyoske no mazina inke kitezi ya neni ya busatanya ya nkadi ampe mamutanto mukui meshime ngenda kacha bwale mutini na benele nuve benele kana kacha bamvita mwana benele kana kacha bamvita nikuna bakongo me bakul mambu na kacha ya kimpeve na kacha ya kinzuni na kacha ya mwelo metuba ve mesalinsi ekipe beto na Fédération Congo ben ketal ba nungu na ekipi na ballon ya makulu ke vanda ballon nyos bim tu ke van kaka ke nangla kilengi bim nyos ke van ka nungu nu ben me comprendre parce que peut-être que tout le nzambi pour me kuskota kumbia ekipe peut-être que van kumbia nzambi mpungu ni mutindi na ekipe ba Congo kumbia ke ba nzambi mpungu ni mutindi na mais na mutu ne na bena kachamasa donc ya me se multiplier ke na kacha nzuti ya bena na mazi ben ke kunwaka na masubeni na matufia ni kuzatula na maza vraiment yake mambia ngitukulu mutimbe jetuba yake mambia ngitukulu ya mambia wapi mutindi ya mpilia parce que tuba ya mambia wapi mutindi ya mpilia benen kwen mena nu benen talba mpang ba yom kuna de benen na kubakula avec impevi na ima mesali ya kumdiambia nene na kutulma no ben kwenda kengdili nzadi e benyo sumi me kotkul menga na mabinu na benen na comprendre ki impevi nve mkongo bancha betka na kubakula mambia hivi mambia ntoto bancha betka na kubakula ve kisiki mkuike manaka kibanaka kibendi ya mvita menu tulana kata makutu kibendi mkuike manaka aike manaka kibendi ya mvita nungun ke vandak ve bampasi kukuamisa belen kwena na ntwal ve kaka na manima bentel bampang bayombe bakana kwena na ntwala bapange beja kote ya Kinshasa kun bake kwena na ntwala bakana kwena na nungunu ni mutini na ben ke dia matufia ngo so mature Albert donc mutini metun matufia yandi masubia yandi donc papa ya mutini na kaeki yange kudia kabibulu na babanti nange kudiaka matufia yange nen ka faso na kutura na kacha masa ben ke kwenda kote ballon attaque moskelve belen tulve ba wo kaka bambanke tulaben ba wo benen kwenda nto alve batata mama ben be bakuna betulwe kani mutina betebe no nakokila batona ngula mbote tata nzambi vana beto bangkok ba vana beto mukongo ekilemba nzao mukonke kokoko kongditadi kokoko kongditadi kokoko kongditadi betebe no nakokile besugune kuna abu pia ye batona ngula mbote